Hermana Francisca Álvarez, misionera sierva del Espíritu Santo. Oyapojina irundu adu, anguaje hahueco ape Frankfurt, Alemania. Ako arape shimo corazón loru, amoñe eta hahuere yandebe yande yara ñe, con yande ñe etepe. Yajenduta tupa yande yara ñe, San Pablo jaiba kue Roma guape. Shepejengue cuera. Maba pico y catuta yande pia Jesucristo mbore hui. Yehasa asu pico. Ba embuasu, nyemunya, nyembuahui, opivo tera nyemanova pico. Opako amba katu, nyasepora upenyandera huwa kuerupi. Arobia shepuaite guive, ba vena yende pia moaiha. Tupanya de yara bora huwi. Yemano, Jacobe, tupanya de yara de mimbo cuera. Baebeisha guapo katu hapuaka. Ko angagua tera ova enaba. Puaka ubategua haubupegua. Baebe tupanya de yara de miapo cueva. Baebende katumoaya de pea. Pembora hutu pa yande yara o heshaukabe kwe yandebe. Yande yara Cristo Jesús rupi. Tupa yande yara nye.